Mwanchu murigereria nobotuko bwe 25 na gatatu mwentinyi no yokianda mwaka no wechiri bubere 25 yene Nsoko TV mbiyamana soko gandira gotubwatia na bego kubwatia mirobero ya gandira sembeo ye Nsoko TV tukeriga rie Jumapili ngiyango kwareganya bona semesa yama yakuru Nsoko nse mo botuko bwega tusange na kumanya nararia ya aenekigwe nararia gandira ko enekiwa kurwase chingongo inye chense una botamba bali kibaito ba mangana niko babekire kambi kurwase chinse mo chonse ane mono rogongo rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira na bego chi county chonsi emerongene na isano na ibire ase ensi ya Kenya tuchiko kumanyo botuko bwarero ase enchirerengia Mwanchu murigeria nyorobo igo amayaye gakuru Nsoko nse yamo na bego tubwatia hase mitandao yeito yekerero Facebook na YouTube buna Nsoko TV tusange ane mono ali aenekiwe na mange tukwarigante kurwase nsemo ya siasa obonchoria na boigo oboremi na nemono asense media ye chikosori Mwanchu murigeria komanyete ne weekend na mange aenekiwa sensemo ye chikosori karansoke obena intwe kurbono wikomwere nchenkuru kwa Clinton Ondigi aseribaga ya bakombwata sekuru ase studio ya kabere twakwarigania senchira bena semesa ya yakuru Nsoko nse yamo ayo achakira bona. Karibu sana Mwanchu murigeria bono togochaka no roboti rokubwatia maega ye factory che kemerige chae kurwa sorongo rwagusi koene kiarigo rirense rie bonus ase mwako iga korenganiwa ne chinse mo chinde ime ya Kenya nigo bono abaremi abarai nabo iga babwatani bekemerie kyogie chae be murunganeire asoko gwa we bonus yoko nigo bono aba director be chae aba sweta bisi barwete ira yogo chego kinya engeria aso muremi ase korende taraikira na gwikira boniga Nsoko TV nigo bono ritkoria rero ekumurekero kugwa ugwekemerie kyo giechae na boigo orboti asorboti origaro kubwata orwariganirwa no murikito Steven Nyariki Amaborio amatindi no kogechiwo konene nigo kwenekiwe asabaremi ao bagusibe kemerie chae maega yorogongo rwagusi kobosie ko asowakano we ponas korengana no mtandao KTDA factory entangani kageire gocha koriera igoro neria korwa rugongo rwa Eastern ya Rukiriri iwe kagerete gocha koriera chishiringi 55 na ibere nuguta isano ekero icha Nyamira factory ya Kibirigo erariere chishiringi 13 factory ya Nyansiongo chishiringi 12 factory ya Sanganyi chishiringi 12 factory ya Nyangoba chishiringi 22 kere factory ya Yanjore chishiringi 13 ase county babeka ina ya Kisii factory yogembo ni kagire goche korera 12 kere factory ya Itumbera lire 11 factory ya Nyamachi 11 ekere factory ya Kiamo Kamaera lire shiringi 10 echaero ya kwete ngotogora tore pi okongo mogeni batebi na ngotogora tore chicha onye mbari kogenda batiko totebia maya nigo ba tore tore bo sales gogo totebi ngane kene ngangongo dero tore tore ta munyaga inkiare koleta munyare komwetiense okongo mogeni eseneta bono totagete kaguya itagendere ntotagete ba ingirie nyore ne litukerimo monto go charato kumusamba karigereti Omoseneta bwe county ya Nyamira irikyo kongo mogeni oyuko nyogote banga na igerra baremi nigo bono atamero morai bwense William Ruto asepona siyanse yechae Dr. Matiang'i alengo obisi na alengo kalichiko twabwaterete korubunge yogo konye kemeri yecha ebona siyakinete ekere president irete chikura igato tedinga ntapanga kilimo mwegetegete Akia tatanga kafanya nini? Tatengeneza chai. Mwewe tatengeneza maneno ya sukari. Tatengeneza ziwa. Mtaleta kose asira fa. Okongo mogeni ngoma tebiana Kisii aseria bwatatige agenda borongeiga eseneti nerego etie bintu. Abolinga yechae yaito yachiete agocha gototebie samatanga. Mwanje tani abana shilingi 12. Onye president ajire baka mumiasi orusi kibaza cya serikali obekeire abalimi bemesiye kibaza cya serikali bayiruye bonus bazajya kwebe ingizo cyeno gikoruseriwo otodaite bonus yeto irane ese yakoreka
ekiagara ntusiriki osina ina tachiro chichitolendete egento omugusia amenyerete nento gekoro kwepo ebona ababwatani bande nigo bagendere komochia badirekta bechae ase koreng'ana na baro bakwerang'a niga abadirekta abo bang'ainete omogusi kere baraswabisi nigo barachie goikia bonus chishiringi 50 igoika boneta raikirana nani ngina ayuta atokonye korerera goiko yogari egakoye bonus ya 57 shillings nduse itoga nero nibachete kobwata bakora shiringi 12 egente ntoto gosaba abantu baitoga abanyamira no basabisara zamanje ekormobigeta abantu obisi banyare kobaibera chibesa wechake next week tutadaba director voice bibali barenge in church yechae baichega batebinya chibesa chechae chachetewechi nwana ba director aba bachete ime badodete bagoche ekura yani kilo 50 shillings takiro onega twanyote ekiro omwana omulemi akayegwa jia shilingi chire 13 shillings nobosoku sana ejichirese sana abalemi nabondoche abantu abangi bari uja konyakwira bana school esali ntuga igagusito dependent ya magana yechae omukito bwoko bariya aba director bechae nigo tuomera ekera aba director bange twatema ko bariya banga gukwanera ingwana igoro ye bonus Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV Nyamira Memona murikito Steven Nyariki tugusikabasyo mwanjumo rigereria abaibori nigo bona basabirwe kubwaterana nabarimu eriko banekeria abarokigwa oborendi aboigoboreri burobia hanemono chinga kechiga abarokigwa abarigeretie gochia goikaransera amatemu amanene naboigogosoa ase omotimoko omotambe oyukagerego chakasa matukare bosyo gokwana Nensoko TV gati abaibori nigo bona basabire abarokigwa gotaesoya asamangana yemitandao hayo atari yakubwatania yechiseme chinga kibarachi gochaka omotimoko itangana kabisa tigangakira abanafunzi baito bagusi na Nyamira asengencho babikira omulemba asichisukuru mbarakora mangana makongwaroro nande tukosaba bagenderega kiagera chinga kichi amatemwa arange nalitokora lemekone menge koba igo tukosaba ngabana baito bagendere ko babalemereria matukonko erali nkoenda balinka bali form 4 tubatakira amaya abali 6 tubatakira amaya na abali grade 9 balochokora amatemwa matangani for the first time curriculum based education na bali banda abayibuli ba gatolenda abana bayito tenda abana bayito egerekera bachita se chiskuru mbanyara okora amagana aturu chiskuru chikoya ya egere obugima bwabo asichinga kichankyo bobe obuya. So mimi sioni shida ya watoto wako hapa, sisi tuwasaidie, tuwaelekeze kama walimu, kama wazazi. Kitu ni wazazi wakuwe very involved kwa watoto wao kukua. Kwa sababu sisi tunaweza kusaidia, tunakaa na wao for 3 months maybe, wao wanakaa mwezi moja. So lazima wazazi wafike karibu watoto wao. Kama sasa tunaelekea holiday ya December ambayo ni refu, tutawapea wazazi. Lakini sana sana kitu wazazi watatufanyia ni kuexpose ya watoto to so much internet, to social media. Na wakirudi unapata they are different than what we gave them. So parents, we call upon you that as the children are coming to stay with you for this time, be with them, give them that parental care, parental nature that they have missed for long. Rachigasi mwensi nigeko betereria otwara oboremereri kiagera abana nabo baraguchogose abaibuli baguchogose bali baguchogose bono goikoba moremereria naenda kore gasi yao kiane rotumiro kore bira gutwara oboremereria egasi ni gekoba enkong sana akero bwerwete kore gasi yao ke gasi yao likire origererio mwana gasti wana ukabwate ngao yakorete school neri yakorete school pia mono Kote bana ki ntubuna abayiboli ntobwate jukumu sana kora abana baito mono chiruse chibune yegoche ya December nonyene April na August abana baito toba ikaransi ntuna abayiboli toba tebinga etobona takopanga abana batwara umusingi omuya kera bone gantere ngende kemo eskuru basamba muisonde ibone garama nande gocha bakasa abayiboli igombi abana baito aba high school mono kyano omuchano gotoka mono asa high school toba ikaransi na abayiboli nango sabe serikali na ni ministry eche na good policies jogo tebanga buna kobeka abana aba na kobabeka amo
kama kuna any issue gocha between abaibuli na abalimu bose any management ya school management tuikaransense toba omwelekeo omuya elinde abana aba batwara omusingi omuya mambiende bacha gotokonya intuna abaibuli when our time expire asenseye tukosikabusio mwancho murigeria sensemo ya siasa bono nigo omowaziri bobokoreri Geoffrey Ruku nigo wana mochiro yo kabiro murai wense okane muske Uhuru Kenyatta se chinkwana chae chokomochia serikali ya bono ya Kenya Kwanza una nigo etarikirania igati yechira na boigo igati ya magendro harianya tuko bage kubariera abana inchi Mheshimiwa Ruku nigo bona sabiro muske William Ruto aigori baga aikirania igati ya magendro. Kama wewe umepewa heshima na watu ya Kenya wakakuchagua kama rais, ukaundumu kama rais kwa miaka 10, kuwa mustaarabu kama Mheshimiwa Moi ama Mheshimiwa Kibaki. Anapatia nafasi marais wale wengine kuongoza bila kuchochea. Yale tunaona kwa Mheshimiwa Kenyatta ni kuchochea taifa ili ati rais wetu wa Kenya William Ruto serikali yake isisimame sawa sawa. Lakini tuko tayari kuhakikisha kwamba serikali ya Mheshimiwa William Ruto inasimama kindete, inafanya kazi kwa jamii na taifa ya Kenya. Toskabusio mwancho murigeria hasese ensemo echisemi omokonyi bumo governor bwe county ya Machakos Dr. Francis Mwangangi niko bono amochirie hegetambo kirogie serikali hase ogotairira engana yechisemi asoborito niko bono aichanire enchira ogotaimokeriwa kubusogota ogotamorikero kwengana yomogiro bwa Borokia Beach University asasa bire serikali ebeke emeroberio ya bwango elio kwenekia Borokia habo nkoirandira bare emeroberio yabo asobwango irinda Borokia banyore chisemi. Vijana wetu tumewaona wako nje for a long time because of the strike. National the lecturers from our universities. Mimi naomba serikali kuu, tafadhalini, the same way you are killing devolution in Kenya, please don't kill education in this country, because that is the only hope that is remaining for us. Na tukiendelea hivyo naona nchi inaendelea kuisha, sababu ikiwa hakuna elimu jameni tutafanya nini? So naomba tu Gavana Mutua na serikali kuu, tafadhali, mko na so many problems that you have to deal with as opposed to kuja kuantagonize vijana wa hapa Machakos. Mwancho murigeria chidaka 13 cha butokire goro yensa eyamo ya bono botuko tokwiro mutimo kombo kegase studio ya kabere toskare asangenjo tokure na sensemo ya kabere tobwata mange turache kugendera ko gosangana. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwata libolyo obosemia ugosekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho monene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi enyegetaniro botamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegetari erabo botamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegetari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au bunasha
AON, Britam, Naboigo, Trident, nigo tugutuke nsemo ya magina. Turigirenetie negete seni kyabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tume email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Nuga nitiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Dr. Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no muko na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimia se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Ouru Superstores. Yene duka mabongia. Eduka wetani eduka. Ekoni bintu rwanchaga gucakira. Ebyobwaga kibuna. Amabati yekigeji obutambe nekirangi ao. Ayukwerorera na wechorera se showroom yeito. Chichuma. Emesumari. Chirangi. Chitangi chamache. No kwana togokora ngurukwe marire. Ebitunga tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagoisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomu Songo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonken Uru omayene Uru Superstores Limited Kisi karibu nyumbani ya Waminto. Asamange akisimi namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo keni Ouru Superstores yonyole vintebe. Ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo. Eskuri Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwana Oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyale wakana. Abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde. Nguruturo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwakogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0724081142 Gose 0708706239. Tabaka Academy, School of Thinking Learners.
Manchumurgaria karibu sana naenda sense mega ya kabere ya mayakuru ensoko ense yamo bia mana soko gandra gotubwatia na boigo gosangana into na bono togandra bosia soko kumanya asama ya yoane kiwasiritko eriga rero togoskabosio manchumurgaria hegati yabagaka na boigo abananchi na baraikurwase county ya Vihiga norogongoro gima ro Western Kenya ni gobono ba mubekire eguto muske George na tembea kobo monogeri borogongoro ro Western ase keribuna nigonere ororokandre otware riogi rio kubaigera anemono hekerense ya Kenya gendete kuyarigania ebosio bobochore bono mwaka bwechirubere 25 na ibere na tembea uyiboigo rumo governor bwe county ya Trans Nzoia ni gobono anchiranete na koira na koria ira yogo chiakora higesa kwekyo kyabaluya ase enchirerengia hao kwa viongozi wote ambao wako nchi yetu ya Kenya wameona ya kwamba yule ambaye ana uwezo wa kuzungumza kwa niaba ya Mluya wa kutetea maslahi ya Waluya si mwingine bali ni huyu George Natembeya. Mimi nimekuja kuambia ya kwamba Mungu amewaunulia Daudi awaweke pamoja. Nyinyi wa Baluya nyumba ya Mrembe mko wengi sana ambao nyinyi ndio kabila namba 2 Kenya. Mkitaka kukaa kwa hiyo meza na mtawale Kenya mtatawala. Lakini mkifurugana huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, hamtaweza. We live bad lives because we have accepted kwamba that's our fate. Lakini saa hizi we want to confront these challenges with courage, without fear na watu wetu. Musa aliona Canaan lakini hakufika huko, si ndio? Mimi naamini mimi ni Joshua, nimeona Canaan na nitafikisha watu wangu Canaan. Ikiama ya People's Liberation Party PLP niko bono giachakire emeroberio yokobarikia ababwatani abajya ase chinsemo chiri cha mashinani bunenjere ya mo yoko ikiama ikyo chinguru usibo bachoryo bonne obu kagere kone ubura chekwane ke umwaka bwechiri bubere 25 na ibere okwana ase county ya Kirinyaga niko bone gati yababwatani be ikiama ikyo basabire abana inchi go eso kya sobonge na kubwate bibande irigo chikokora hama onchoreria asoborai wanakosa kuwapatia heshima niko na familia. Watu wachukue kula. Mnasikia? Usikae nyumbani, usiseme nilikutana na vijana wengine wakasema ya kwamba hawatachaguana tena, afadhali wakae nyumbani sababu walichagua serikali haiwasaidii. Nataka nikuambie kula yako moja ni usaidizi katika kiongozi na katika nchi. Chukueni kura. Na wakati wa kuweka kura msirushe kura kama mawe. Kuweni responsible. Tusichague viongozi because of the popularity. We have good leader. Our party leader Mother Wangari Karua. You know that she don't entertain corruption. Na ni mama yetu. Mshikirieni. Hii chama yenye ameunda ya PLP. It is much more ya kutusaidia kuliko vile yeye anaweza saidika. Tunasema raundi hii hatuendi nambasi ya watu wengine. Tunaona watu wakienda nambasi ya watu wale wengine. Tunaona our brother here, our neighbor Rigathi Gachagua, tunaona venye alifanywa kwa sababu ya kwenda nambasi ya watu wengine. So this time kama watu wa Kirinyaga tunaomba tushikane, tukue pamoja, tuweze kwenda nambasi. Wanchumurgeria naso gukora sensemo ye chigosori nigo nkomanyigwa etimu ya Shabana nigo ya nyora obubuibwe goria yamo asebosa keroba yengere timu ya Bandari asegeti kyabo gyanka gya Mbaraki Stadium ase county area ya Mombasa. Etimu ya Shabana bono nigo egendote kora ose kora ase chitimu chirichikandati ko koribu ya samamerania yo ye ligi yense ya Kenya ya Federation of Kenyan Football naboigo omurikito weekly forenge nagendate gotwariganria orobot ya segosori yane kiwegati ye timu ya Murang'a Seal neri ya APS Bometa segeti kya Gusii Stadium korende asaborokiwa be timu ya Shabana neri ya Bandari mbatu arenkwana kero kyo mweri bwegosori yane kiwase county ya Mombasa nechiga nechinkwana chapa. Anaweza sema it's a game of chances. In fact, they didn't even create a chance, but a half chance na wakafunga. So this is a marathon na ni kungangana. Hakuna kuweka kichwa chini because unaweza kuwa mwisho kwa marathon but ukamaliza juu. So ni hiyo tu, alafu the worst thing also ni tumepata injury. Willy Gitamu ameingia, tuko tunataka kuongeza power but imekuwa ni tushamaliza sub, so tumemaliza na watu 10. So I think this is a lesson na a lesson well learned.
So itabidi tu the next game tuone nini tumefanya makosa and then to work on it na tuweze kuwin kwa sababu kuna game kadhaa za kujiredeem. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. I think the energy ya vijana pia nashukuru sana. So namshukuru Mwenyezi Mungu sana kiangalia tumemaliza mechi bila majeraha. Alafu pia nashukuru vijana sana kwa sababu wamefanya kila kitu ambayo tumefanya kwa mazoezi. Nashukuru sana mashabiki wetu. Nashukuru sana management kwa ile support wanatupatia. So naweza sema tukianza ligi tulikuwa na maneno ambayo tuliongea. In fact I said na siwezi meza ile maneno nilisema. Nasema tuko kwa ligi kuchukua kuwin ligi, tuko kwa ligi kuparticipate. So I think for us we want kunyenyekea sana mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwa zaidi kuliko vile tumekuwa tukiwaka. So tunaenda kuwa zaidi sana ndio tuweze kupata matokeo mazuri tukienda. Mwancho murigeria unobo bwiwe timu ya Shabana bono nigebwate chi point sano nemo nigekora hama mera bose egekombe kyo gya FKF na boigo mwancho murigeria gosori gati ye timu ya Arsenal na Newcastle negendrete kwa timu ya Newcastle ne tangaine ase nsemeiga entangani yechidaika emerongo 5 bose merongene na isano nigo timu ya Newcastle egendrete kora gosori sigoria yemo ase bosa kurende ne weekend yanekire hamange anamono kurwa sense media ya mameranyari EPL timu ya Manchester United yaingeretwe timu ya Chelsea timu ya Liverpool yaingeretwe tol dikure studio kabira ko nyoringa na bane timu ya Real Madrid yanyarte ko bage ko engerwa sama sabari ngebono ne weekend yange timu ya Shabana ne timu ya Arsenal kurenda ko bage sori Arsenal Newcastle teraera na masabaito nge timu ya Arsenal ne chikunyara ko bage ko ne kya monchori asege pindi ya kabere wikiragwo no to wikira umwerio gwemesa ya mayakuru ensoko ensa AMO obotko bigambi yamono mwancho murigeria sokwera chinga kichago kubwaterera kumanya aya aenekiwe na ndi nyoranga gikoraga chinsa isata sobotko bwarero ninchikwera na tosanga ayega negatia yande asenchira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi Toldi na boygo John Kebati kure studio ya kabere na ubane kiamaro gine chibi chango chara senchira rengia endra kwego kenemero biri kubwatia sembeo ya Nsoko TV.